Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela ukuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke leli khasi-ke leli-ke wenze ulungile-ke laphana-ke ungixhase ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje yokhipha nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizoloke ngilethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ungakwenza-ke lapho njengamanje ucindezele-ke ibhathini subscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona namhlanje ithi-ke amalunga-ke eMK laphana-ke aseyishubisile-ke laphana-ke eshubisela-ke uKhuzani-ke eveza-ke ukungaziwa ngenkampani-ke kaKhuzani-ke laphana-ke iDlamlenze-ke laphana-ke. Kodwa-ke angifuni ukuthi wezwa ngami-ke mina-ke phela nje into engizoyenza nje ngizodlala-ke ividiyo-ke uzizwele wena-ke laphana-ke. Mina ngizocela lapha sibasizwele kule video lena, ungene ema-comment section uyofusha umbono wakho ngalo-ke lolu daba-ke lolu ukuthi wena-ke ucabanga kanjani-ke. Masicindezela nebhathini nje subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, awukhipha nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke. Nawe-ke le video-ke awuyithokozele. Enamsebenzi eqina, enamsebenzi eqina, comrades, friends, patriots out there, sila kulento yabasebenzi la sisesibhedlela iKing Dinuzulu Hospital. Abasebenzi beDlamlenze lenyamaza uDlamlenze, masikhuluma ngomDlamlenze-ke sikhuluma ngoKhuzani onethenda la esibhedlela. Njengamanje abasebenzi bakhe laba abangaphathekile kahle ngendlela uKhuzane abaphethe ngayo ngokomsebenzi. Sithe-ke asithathe inxexheba ukuthi size la esibhedlela sizobalekelela njengoba nibabona nje baxoshwe bonke, more than 60 cleaners abaxoshiwe la esibhedlela. Laba bantu bano 10 years, laba bantu bano 7 years besebenza kulesi sibhedlela ey'nkampanini ey'hlukene. Njengamanje makufika iDlamlenze, njengoba nibona iy'kibha ibhaliwe la ukuthi iDlamlenze Group and Production. Kusho lokho ukuthi-ke sila ngoba uKhuzani la ekhona, siyazama ukuxhumana noKhuzani ngoba laba bantu alokhe babekile bezimeneja baya-avoida ukuthi sixhumane naye uKhuzane la ekhona. Khuzane la ukhona, please awufonele uBishop uNgcobo 071 978 4717 sixoxe lento ngoba la ngaphakathi njengamanje abasebenzi bayaqhaphazeka, abasebenzi abanazo iy'nsiza zokusebenza, abasebenzi njengamanje ufike wabaqasha bephuma kwenye inkampani. Now on the way uyaqasha manje abanye abantu abasha, nihlangene nekhansela le ndawo luba ligama lalo uMkhize, niyaqasha manje niqasha abantu abasha nizokhipha abantu abadala sebehlaleni. Khona abantu laba ngeke besaqasheka ngisho noma ngabe kuthiwa bangaqashwa ngoba impilo yabo yonke bayichithe la esibhedlela. I-COVID bebe la esibhedlela baze bajova bejovela i-COVID, abanye bafa befa ngesikhathi se-COVID, abanye begula ngesikhathi se-COVID. Now-ke kalula kanjalo sebephelelwa umsebenzi, laba bantu baney'ngane bayondla, baney'kweletu, and now laba bantu njengamanje bayithola bengenawo umsebenzi. Sizosho ukuthi le mpi-ke ayizukuphela la Khuzani. Uma wena uhlezi la uhlezi khona and siyayizwa i-relationship yakho no-MEC lo wase-KZN uNomagugu ukuthi nine-relationship eqhubekayo nina noNomagugu. Leyo relationship ayichazwa-ke yithi, iyayichaza-ke manje ukuthi why nithi nicula ngapha namathenda ngapha nabantu enihlale njalo ni-close nabo kwenzakalani. Uma kuzoqhaphazeka abantu bakithi siyakusapota Dlamlenze, umculo wakho siyawuthanda kodwa ngeke sivume ukuthi udlale ngabantu bakithi. Njengamanje ngihamba no-communication we-province, communication, is there anything ongayitshena uKhuzane nje no-MEC ngoba kufanele sibatshene ukuthi le nto abayenza la is not right? No, uBishop usukhulume konke kodwa engakugcizelela Khuzani, sondela kulekelelwe abantu, uzongcolisa igama lakho.
suka emakhukhwini eyinkohlakalo enkohlakalo kakhulukazi ushomo wakho lo uNomagugu Simelane uMEC phuma ekhukhwini lakhe yeke inkohlakalo abantu bayakuthanda but uzongcolisa igama lakho lezinto lokuzenza le mpika ayiphelileke la sizoqhubeka and ngeke kugcine wena kuzogcina abantu bakithi ngesivume ekudlalwa abantu bakithi siwumkhonto wesizwe kakhulukazi eKZN ngeke sivume ukuthi abantu bakithi bexhashazwe abantu abafuna ukufeza inhloso zabo abantu abaphila njengey'mbungulu abadla igazi labantu thina sizodila nawe ngayo yonke indlela but ngokomthetho seyistep sokuqala lesi nje basihlangene la sithi akuhlalwe phansi kukhulunywe wena uyabaleka uletha le genge yakho leyinduna angazi induna ingena kanjani la ilokhuzeni ngoba induna zomculo lezi lezosinika zona sezokhuluma indaba zomsebenzi la kodwa-ke Khuzani sondela ndoda sikhulume ngoba lenye nizama ukuyenza ngeke yenzeke mandla